Ovako, čao ljudi. Samo da se smestim čas u kola. Ovako. Bila sam sad u Social Security Administration, tako što moram, pošto stajem godinu dana ovde, moram kao da uradim, ja mislim to se kaže na srpski, socijalni broj. I sad sam došla ovde i prvo bilo onako nije mogu da me nađe čovjek i ja kao, molim te, nemoj da me zezaš, ja znam da sam uradila termin u 10:20. I onda pa se prvo me nije našao i pa se kao, bože, ne bi tela opet da dođem. I da, na kraju pa se uzeo nekog drugog što je imao kao termin, pošto mene nije našao u kalendar. I pa se rekao, ajde kao, sačekaj čas pa ćemo posle. I onda pogledao sve i uradio mi. I dobila sam kao jedan papir i sad za 10 dana će kao da mi stigne ta kartica i onda imam kao taj broj. To je to. Ovdje ne izgleda ništa specijalno, ne moram ništa ni da vam pokažem. Evo, to je ovdje bilo. I da, to je to. Ćao ljudi. Ovo možda nisam nikad ovdje sad na srpski pričala, zbog toga čas snimam. Evo sad je 2 sata i dolazim da pokupim moju srednju devojčicu. Ona skoro svaki dan ima kao vrtić do 2. I onda u 2 dolazim da je uzmem. Samo sad utorkom samo do 11:30, ali sad danas je ponedjeljak, zbog toga je do 2. I da, ja ovako dolazim sa kola. Uvijek je beba tu sa mnom, ali beba sad nije tu pošto ima malo neku temperaturu i još spava i onda tata je kući, radi od kuće pa rekao kao mogu da idem da je uznem i njega da ostavim, da ga ne bi budila. I da, ja sam sad kao ovdje u jednu kolonu, ispred mene kola, iza mene kola. Sad ne mogu, ne znam, evo ovdje jedna kola kavegi, vidi se. I ja, mi smo tu kao sad u liniju i posle ulazimo ovako kao u krug, deca stoje napolje, pokupiš ih i to je to, posle se vraćaš kući. Ja kavegi uvijek izađem još jednom da bi je još zavezala, što ona zna da se zaveže gore, ali ja još kao jedan klik još trebam dodatno da uradim. I da, ubacit ću vam sliku kako to sad iza mene izgleda, to što mogu ovdje na retrovizor da slikam. I da, to je to. Ovako, sad je druga devojčica na redu. Uglavnom i dolazim ja ovdje sa kola, ali pošto mi mali sad, eto, ima temperaturu, kao što sam već rekla, sam odlučila sad malo da izađem sa njima sa kolica, malo da bude na vazduh, da nadam se da mu to već pomaže malo. I onda kad nju pokupimo vraćamo se kući. I da, to je to. Posle idem na basket, kao što sam to možda rekla, ali ću ponesem kameru, ću da vam snimam. I da, evo ovdje ovako čekam kolica. I obe deteta su mi u kolica. Evo, čekam sad da dođe autobus i posle se vraćamo kući. Nije to daleko, 5 minuta. Evo, stiže već. Ćao ljudi, dobro bi bilo da pritisnem i na play. Evo, sad smo stigli ovdje. Idemo da gledamo taj basket. Trebalo nam skoro 1,5 sata vremena da stignemo do ovdje. Pošto nas navigacija vratila na drugu stranu, opet na autoput, pošto nismo mogli da skrenemo negdje lijevo. Ali da, mnogo je hladno. Ja sam obukla samo kao duks i ovu jaknicu. To nema veze. Evo, idemo sad unutra i snimat ću tamo. Where's the wheelchair? Up there! 6'6" from Kentucky, number 19, Justin Edwards. And at 6'8" from France, number 28, Darshad Evo ovako ljudi, gotovo je. Nažalost, ta grupa, kao što smo mi bili za njih, izgubila. Ali rečeno bilo da nisu dobri, zbog toga ja sam već to osetila da oni neće da pobedu, ali nema veze. Sad smo izašli i da, sad idemo ka kola i idemo kući. I što da kažem, atmosfera u Beogradskoj areni je mnogo bolje bila nego ovde, ali bilo lepo iskustvo da se to doživi, vidi
I da, rekla sam ja i drugarica da ako bi išli opet na takav neki meč, to bi bio sad neki što su neki poznati možda, što mi znamo, to bi možda hteli da ima da gledamo, znači ove malo veće grupe. Ili što ćemo isto da gledamo je Ice Hockey. Ja mislim da se to zove na srpski, mislim, vidiš da ne znam. Da vam objasnim, to je ono na ledu, što se voziš na... Što voziš na ledu i igraš se malo kao fudbal sa malom lopticom. Ne znam, verovatno ću napišem ovde kako se zove to na srpski. Ali da, to je to. Evo sad idemo ovde, nebo je baš lepo. Ovde je ova arena. Čujemo se u drugom klipu. Sad ljudi, evo mi sad čas kod doktora. Došli smo to što će majka da doktorka pogleda njegove uši, pošto je malo tu upalu uva, pa opet da pogleda. Evo ovako to izgleda, ovde se merili beba, ovde oni to uzmu stavu ovde na, kako se to kaže, na ležaj. Ja, mislim da znate, ovde je kompjuter i ovde ovako. Ja, sad smo čas ovde i da sam samo to da vam pokažem. Sad ljudi, evo sad sam izašla malo, pokupila sam i treću devojčicu, jeli nešto malo. Evo nas sad u parku, malo šetamo, pošto je opet prelepo vreme. Vidite, ja sam u bluzu. Ne znam koliko je stepeni, ali dobro je da se bude samo u bluzu. Kako ova deca teška, pošto je kolica ona 2, sa 2 deteta kao. A ova srednja devojčica, ona je teža nego ovaj mali. I tako da nije baš lako, ali... Evo ga park, evo su deca u kolica, a ova druga vozi trotinet. Da, to je to. Ćao ljudi, evo nalazim se u Aldiju. Došla sam sad u Aldi, pošto oni imaju ovdje Aldi, a imaju i Lidl. Ja sam sad došla u Aldi. Ne mogu baš puno da vam pokažem, ali evo ovako, ovdje izgleda ovako. I naravno ovdje su cene mnogo manje nego u drugim prodavnicama. Došla sam baš bila onako u šoku kad sam došla ovde i gledala cene onako hleba $5, kao ono u fazonu molim. Da, evo ovde su salame, mozzarella i tako. I da, to je to. Samo to sam htjela da vam pokažem na kratko i poslije ću vam pokažem šta sam sve kupila i koliko koštalo. Neću sve da vam pokažem ono posebno, nego samo da vam pokažem i koliko će to da mi spadne. Vidjet ćemo. Iskupovala sam se, evo ovdje malo stvari, da se vidi što sam sve uzela, ali ne vidi se baš sve, pošto je ispod ovoga. Da, i moram da kažem, baš sam se iznenadila, to što nije toliko puno ispalo 96,93 i da, sad ću to sve spakujem i evo ovdje se ovako nalazim, parking i evo ga ovdje Aldi. Ja, baš sam se iznenadila da nije toliko skupo i onamo je Ikea i vjerojatno ću jedan dan dođem sa njima ako da idem malo da prošetam kroz Ikea. To je to! Što sam sve kupila i ovo sve koštalo $96. Evo ako, uzela sam ove neke keksove, ovo je kao palačinke, ovdje nekoliko sorte od paste, tortije, jogurt, to više za mene, onda tunjevinu sam uzela isto za sebe, baking soda, male čokoladice, macaroni and cheese, ako treba nekada bude malo brže, ovdje nešto da isprobaju, jaja, ovo su chicken nuggets, ali kao ABC, azbukve, onda neke marshmallows, nešto da probaju, perece, ove chips jedan, običan chips, zumbir, onda ovdje vidite malo kao neko voće, hot dog, to su višlice, onda za sebe, to što ja trebam da jedem malo salame, onda ovdje malo paradise sos, pošto će majka dodati jedan sos sam, mozzarella stick, toast, luka i ova healthy whipped cream, da. To je to. Evo samo da vas obvestim, danas sam bila u Ikea, malo sam snimala pa ću to da ubacim, da vidite. Ikea skoro slično izgleda sve kao u Švajcarskoj, samo ipak ima druge stvari, ali to je tipično. Sigurno i u Srbiji ima neke druge stvari, ali
slična je. Meni se činilo da je ova IKEA ovdje manja, ali bilo zanimljivo ako malo divno se prošetam. Bila sam sa Malim i sa Jessicom, nisam bila sama. I da, evo sad kuvam ovdje sladak krompir, pa da izmeljim to posle, pa da imam to kao za ručak. I možda ću da uzmem još viršlice da skuvam. Viršlice, ja. I da, to je to. Samo tu sam htjela kratko se javim. Da. Ska gå och filma nu. Aber ich weiß nicht, ob sie, was sie damit da wollen. Weißt du? Das Geschäftsding verkauft. Quasi. Ćao ljudi, dobrodošli u novi deo klipa. Da, kao što znate, ovo je Tekla. Ja i ona idemo redovno u Crumble Cookie. To je... Samo kujem koro. Ja, ne mogu da vam pokažem sad. I mi idemo tu redovno i testiramo cookies. Ubacit ću sliku da vidite kako te izgledaju. I sad danas smo uzeli 4 velika. I sad ćemo to da isprobamo i ja, ostanite uz klip da vidite kako testiramo ove cookies. Oh my god, it's so... Teško je da pokažemo, ali dobro. Okay, let's go. With what should we start? Like the... This, Okay. What's this? this is the with marshmallow, the marshmallow one. Oh, and chocolate and... Okay, I understand. Okay, small. There's more. The Mars one. Ok, to je kao sa marshmallow, čokolada i normalni kuki. It's normal. My goodness. It's good. It will be difficult. Okay. Should we take the normal or this the end? Yeah. Okay. This? Okay. I can try too. To Oh my show. goodness. You can show and then... What's that? Oreo? Yeah. Yeah, to je kao Oreo. I think we can just hear what you mean. And just... Or is this for this? Okay. Yeah, it's better to do this. Okay. Is brownie cookie. Ok. Da probamo. Brownie cookies and cream. But it's good. We have to look how we want to eat this. Then this. I don't remember that one. This is good. To je treći. I don't know. But I don't know. Ne znamo šta je ovo. Ne može da se Dobro. setimo. Ne može da se setimo, but... Okay, we have to eat this like that. Mora da jedemo ovo sa kašikom. Oh, again, too much cream. What is this? A cheesecake? I don't know. Also, There's like ovo mi se a ne sviđa. thin cookie. Also, ovo mi se ne sviđa, to što opet ima previše kreme nego da je kao kuki. Yeah. No. And the last. Yeah. Dolazimo na poslednji, to je, It's enormous. da, i normalni, i baš je velik. Yeah, like cover all my face. Oh my god. So satisfying. Chin. I think that's the best every time. You know what? This is typical. What's this? It's very good. That one is the last one. This one. Yeah.
Definitely. Ja, to je to ljudi, sad ćemo ovo da pojedemo. Hvala vam što ste gledali, pa se vidimo u drugi deo klipa. Ćao! Ćao ljudi, evo došla sam u TJ Maxx sa teklom. Ovo je kao jedna prodavnica što je sve kao akcija i ima baš raznorazne stvari i marke i sve. I evo nas sad ovdje i vi ne verujete šta ovdje sve ima da se kupi. Ima i toliko slatke stvari za malu decu. Evo ovdje, crazy. I evo i ovako kape i sve nekako pristupačno. I ja, crazy. Sad ljudi, evo me sad u Hobby Lobby. To je jedna prodavnica da imate sve živo. Evo me sa teklom. Ja ću sebi sad uzmem ovu da bi mogla da bojim. I vi ne znate kako ovo izgleda. Vidim da li mogu malo da snimam. Ovdje ima sve živo i zbog toga i razumem zašto Amerikanci može da otvoru svoj biznis, sve što može jednostavno ovdje da dođu da kupu sve stvari pa da prodaju online. I baš je povoljno. Sad ovo ću platim sad 7,99. Treba mi neka zanimacija. I da, to je to, ja sam samo to da se javim. I ja mislim da ću završiti ovaj klip sad, ceo klip što ću da snimam. Čujete možda da sam bolesna. Nije baš cool i ne osjećam se baš prijetno, ali šta da radim, to me snašla. Nadam se će prođe. I da, evo ovdje isto ima i stvari kao za decu i ovdje koliko ima. Znači sve živo. Ja, sad ljudi, hvala na gledanju. Evo ovako, ovdje skupujete ove nakite i onda prodate te online. Crazy. Crazy, crazy, crazy.